Pwede pong pumasok, sir. Yeah. Ayan o, dito pa lang ka. Meron ano to? Dito lang. Easy shopping center. Oh, okay.
Kulang, walang masakyan. Oh shit, ay hindi meron. Ayun o, oh, may mga nakasakay o. Ayun. Ano nanginginig yung tuhod ko? Shit. Yun! Sagla nanginginig yung tuhod ko guys. Nangawit ako. Ay sige sir, thank you, thank you. So magtanong-tanong ako kay kuya kanina. Si Blacky. Parinig yan ito kaya pamasahe. Sir, magkano yan sir? 50 ka lang? Oh, ito lang 50. 50 ito. Okay man sir, thank you, thank you. Yeah. Tara, libutin natin. Parating na tayo. Shit. Barangay Goyode. Shit. Nanginig talaga yung tuhod ko dun, putik. Nangawit eh.
Okay. Pwede po magtanong, saan po yung barangay Goyoden? Doon pa po ba ang dapo? Wala may ano po dito yung waiting shed. Apo. Binabalan dito sa dito yung gitna po. Gitna po. Diretso. May ano kasi doon siya parang yung waiting shed doon at sa gitna. Meron pa po sa ganun na diretso yun. Apo. Diretsoin ko lang po. Sige po kayo doon ako. Thank you po, thank you. Barangay Goyoden. Sa tingin ng waiting shed, diretso lang. Sir, pwede po magtanong, saan po yung papuntang barangay Goyoden? Ito po. Ay, dito po. Oo, dito. Thank you po, thank you. Ito sila siya. Opo. Dito. Sa gitna. Ayun po Goyoden Elementary School. Parating tayo. Kagulat. 'Yan. 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 'Yan
yun, Barangay Goyote. Yun. Dito yun. Ayun. Dito lang mga idol. Idol. Shoutout idol. Shout out. Pangalan niya idol? William L. Consol idol. William Kel tsaka. Ricky Say idol. Shoutout na rin kay Kuya Chico pa. Ayun. Shout out Oo, na rin kay siya ata Kuya yung Chico nag... Shoutout na rin kay John Arvin Consol. Ayun oh. Shoutout sa mga tropa kong Pogi. I love you. Ayun, nagbabasketball dun oh. Ayun sir, thank you. Thank you. Ayun oh, may gano'n dito oh. Ayun oh, may ano. May nagdadayo. Langgit. Meron din dito, maraming nagdaan dito, nagdadayo. Ayun oh, langgit din oh, marami. Shout out. Sige lang. Ay, dyan na. Shout out. Boss. Shout out pala kay boss, pangalan mo boss? Joros po. Boss Joros, pinsan ni Boss Jake. Opo. Ayun oh. Bali tito ko siya. Ay, tito. Tito niya.
Tambayan to siguro paghapon, sir. Opo, dito po idol. Ah, ang ganito. Nakikita mo may mga nagdi-date na. Paghapon. Opo, sana all na lang. Dito daw mga nagdi-date. Oh, dito na kayo? Sige idol oh. Oh, sige, sige. Salamat ah. Idol, ingat. Salamat, salamat. Oh. Salamat sila boss sa pagsama sa akin. Wala kang bomba. Bomba daw, gagi. Ano na? Pwede nasa ka. Nasa ka. Matata. Ha? Starter ka, Joy! Joy! Atong man, Arthur!
go to the other beach. Dito na tapos. Eh, Parking kayo, sir. sir, parking. Parking pin na lang po dito, sir. 15 po. Agano sir? 15 po. Diyan lang muna, sir. Break na lang po yun. Okay. Dito sir. Okay. Sir. Thank you. So, Tapos gano'n na lang kita. Per week? 7 to 3. Ano mo nga ako, tabi mo yan para meron plastic na rose na. wait na, may sir. So, ka na naman ng buhay. Buhay sa kasos ko. Limot.
sa inyo. Day! Likod ka! Mamaya na bibigyan na lang kita. Nasa ako.